سلام تخططتنا channel كمي كنيخم كمي تخونو سنايك تكونو نوترو من نيوتيو لو مون حنت فلي زبالات نخلنا تك مارستي غريبة اللغو نايلو مارستي قرب تنكر زبالات ياخد كون سلازي استوعلا بينا كنكتاتلا يزم حسن لو من ريارستي بزح جزيه بستفلا لي وجنات تمتنيا سادما بفلا ما بدك انسيو تمتنيا سلمتاي كل نجرنا قبر كله زخلو مسو جزيه زخلو مدبات جيرناس قديفن نابكال كيدو نابكال سبيت خيدو نابكال قال كيدو مسكال خيد دلي زبل حتوتات بزح جزيه يزمتني سلازي نخل تغليله بزا فيديو كمل لساك فتني نسادما قند مغنياتات نحارو تبعتاي نسبيت قديفو نابكال كخيد زقددو ኢሎም ዝቐርብዎ ሓደ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ኢና ክንርኢ ኩላቶም እዚኣቶም ካብኦም ወፃኢ የለን ማለት ኣይኮነን ግን ብዙሕ ግዜ ዘጋጥም ምክንያቱ ዝገዲፍካ ምኻድ ብዙሕ ግዜ ደቂ ተባዕትዮ እኳ ዘርእይዎ እንትኾነ ደቂ ኣንስትዮ እውን ዝገብርዎ እየን ግን ዝያዳ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ እውን ጎሊሑ ዝረአ ነገር እዩ ኣባና ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኩሉ ዓሌት እውን ዝረአ ነገር ስለ ዝኾነ ኣስተውዒልና ክንሪኦ የተሓሳስብ ምክንያቱ እዘን ንሪአን ነጥብታት ኩለን ክሓውያን ክፍወሳን ዝኽእላየን ኣቐዲምካ እንተለሊኻዮ تزيكون جن دحريو دحر ما ينبعت خيكوننا منتان أستوعينا هنكتاتل يتحساس مالتي قدامي تمغنياتات هذا ودي زلوه هيوت زلوه فقري زلوه حدار قديفون هبكالي كم زوكو عمز زقبرو dissatisfaction زي أقابت زي محقواس بتزلوه هيوت يبلوه مالتيو if he is dissatisfied with his marriage then he will seek to find satisfaction somewhere else التسب بتزلوا حداريهم بتزلوا فقري بتزلوا مرعى عقوب تزيكوينو عقابة تزيبلو حقوس دي سمعون تخوينو أبكالو كيدو عقابة كدد لمخانو ينفتو مالتيو سلزي أبقزو زي رخبو أبدقى كمعدو كناديو كمزخيل يزي ينفت مالتيو نعبنت مسعمتو ناي صوتاو ركب عقابة تزيبلو تسب مالتيو كومدما حانت جزي رايدي كونس ننوع جزي صوتاو ركب عقابات زي ركب تخوينو كومو دما تي تامسو زلا كتم حيش تبقى صوتات زي توسط تخوينا نكت عريه إلى زي تسعر تخوينا تبقى صوتات زي تخوينو نابكال كقامت يجمر مالتيو سلزي زي حدا كابتهم أب عقابات أب ترازلوهم أب هيوت سيكستراي كونن بزح قال نقرات هالوجن حدا كابتهم يزي أب تجزو كرهبة زي كيلو وين عقوال نستفل عليه علامة إلى كم جهو تحزون دحرو قينان بتصوتاو ركب صباح نقو بحاويات تصاوت زلا ناب كال مسكده كال تصقم كفتر سلازي خيل مالتيو سلازي or he feels neglected emotionally empty and hollow كمدما سمعتاوي قدوفنت ويكا neglected مالت ترشع وي تقداسنت كاب زير انت زي رقيبو اقالبو انت زي رقيبو ادهبو زي ركب كوينو دسمعو انت كوينو بتا مصامتو سبيتو أفكاريتو ناب كال أقالبوتات كدلي تقداسنت كاب كالوت كمعدو يخيل يبلونا سلزي أقداسنت كداماي اتبع البيتي اتافكاريي تمساي زلو أقابت على ود يبلون كنبلالنا ندك تبعتيو ونزمل كتا قدايات ينزين نقول نسيت زيادة سلزي حتى تنكاو زيادة سلزي مسألة نمبر الزي حتون تقنتي لنا كله نو تبعتايون زملكات نقري سلزي أقابت زي تركب تخوينا نساون ناب كالك كتمعدو كم تخيل نتصور كوننا علو مالتي. Number 2, getting bored. زيا بزوج زي ترى حنت حدا جنيا حمامناي حدارن في like نوع زقت على فقرن حدارن قدامي تسقمناتو getting bored. مثل شاو تي حدار يكون كسل يجمر مالتي. Maybe he is frustrated with the routine and wants something exciting. He may see an affair as a helping to get that. So بتزلوا هي وصلتشونا بقى boring كوني خلي كل مسألة شو كوني خلي سلزي سلتشوا كله نجار كم مسألة شو زت حنو معناته إنك كده كله كتمت كله حدش يوت حدش نجار كتمت كله توديه كنت أقول excitement تدمت كم زي حدش يوت ويك حدش حجوس كفتري جمر مالتي من هالبعد قطعلنا زي بقول حجوس كوني خلي ليوجن still there is an excitement in that part. سلزي التي excitement دما نتسب كم كابتو زلوا سلچو هيوت زناقفو زلو خوين سلدي سمعو كخلصلو يخيل يو سلزي زياون حنت مغنيات يا
حنتي كنستوعب لازلنا كاليت مغنيات أبزجن or maybe he is the type who loves to live in the moment and doesn't think the consequences of cheating እዚኣ ኣብ ብዙሓት ሰባት ትረአ ባህርያ ታያሳ ድማ እቲ ሰብ ምናልባት ኩሉ ግዜ ምስ ሓዳሽ ናብ ሓድሽ እናኸደትን ክኸይድ ዝደሊ ሰብ ኣሎ ስለዚ እቲ ንሳቶም ዝገብርዎ ዘለዉ ግብሪ ወይ ከዓ ዝሙት ኣብ ልዕሊቶም ምስኦም ዝነብሩ ሰባት እንታይ ዓይነት ስምብራት ክህልዎ ከም ዝኽእል ኣይርድኦምን እዩ ኣየገድሶም እዩ ድማ and there are unfortunately this kind of people ትዝሕዝን ድማ ከምዚ ዓይነት ሰባት እውን ኣለዉ እዮም ኣብዚ ሂወት ስለዚ ማቅድል ኮይኑ ከምዚ እንድሕር ኮይኑ ወይ ከምዚኣ እንድሕር ኮይና መፃምትና that's really bad ስለዚ ስለምንታይ እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ነገር ኣይርድኦምን እዩ ኣይስተውዕሉሉን እዮም ኣየገድሶም ድማ ስለዚ ኩሉ ግዜ ምስ ሓዳሽ ጓል ምስ ሓድሽ ነገር ምስ ሓድሽ ወዲ ኣብ ምኻድ እምበር ነቲ ምስኦም ዘሎ እንታይ ዓይነት በደል ይፍፅሙ ኣለዉ ከይርድኦም ይኽእል እዩ he may want something more than he's getting now it is a need his wife cannot possibly fulfill ይብለና ማለት ምናልባት ድማ ትወዲ ኣብዚ ግዜ እዚ ካብቲ ዝረኽቦ ዘሎ ንላዕሊ ወይ ካብ ወፃኢ ዝደልዮ ነገራት ክህልዎ ይኽእል እዩ ምናልባት ድማ ይብሉና ኣለዉ እቲ ንሱ ዝደልዮ እታ ሰበይቱ ክትገብሮን ከተማልኦን ዘይትኽእል እንተኮይና እውን እቲ ወዲ ተባዕታይ ናብ ካልእ ከይዱ ከማዕዱ ይጅምር እዚ እውን ሓደ ካብቲ ጠንቂ ናይ ካብ ሂወት ካብ ኣኺ ወፅዩ ካብ ሓዳሩ ወፅዩ ናብ ካልእ ዘቋምተሉ ምክንያት እዩ እሞ ምናልባት እዚ እውን ብግልውፅነት ብምርድዳእ ብናይ መንፈስ ምርድዳእ ክትዛተይሉን ክትዘራረበሉን ዝግባእ ነገር እዩ ይብሉ ማለት እዩ number 3 she's moving too fast እዚኣ ብዙሕ ግዜ ትረአነት ብያ እዚኣ እውን ኣብ ሕብረተሰብና እንተሪእና ማለት እዩ ንሳ ቅልጡፍ ዝኾነ ስጉምትታት ናብ ሓዳር ናብ ውላድ ናብ ፍቕሪ ናብ ካልእ ናብ ቋሚ ሂወት ተቋመት እተኮይና ንሱ ግን ህድእ ኢሉ ክኸይድ ዝደሊ እንድሕር ኮይኑ ድሮ ኣብዚኣ እውን ፍልልይ ተኸሲትሎ ማለት እዩ maybe she wants big wedding but he doesn't or she wants family and kids and he doesn't ምናልባት ንሳ መርዓ ደርዓ ውራይ ዓብ ነገራት ትምነ ትኸውን ንሱ ግን ኣይደልዮን ይኸውን ወይ ከዓ ኣይደልዮን ጥራይ ዘይኮነስ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣይደልዮን ክኸውን ይኽእል ወይ ድማ ንሳ ፋሚሊ ስድራ ቤት ቆልዑ ክትወልድ ክትዘምድ ትደሊ ትኸውን ሕጂ ንሱ ግን ሕጂ ኣይደልን ይኸውን ስለዚ እዚ እውን ድሮ ምፍልላያት ይፈጥር ኣሎ ስለዚ ኣብ ፍቕራዊ ጉዕዞ ብፍላይ ኣብዚ ግዜ እዚ ዝረአ ነገር እዩ እዚ ምናልባት ደቂ ኣንስትዮ ብተፈጥሮን ቀልጢፈን ውላድ ቀልጢፈን መርዓ ቀልጢፈን ሓዳር ገለገለየን ዝደልያ ኣብዚ ካንዱ እዩ ምክንያቱ ወዲ እንተቐሪብዋ ነዚ ክገብረላ ከም መረጋገፂ ወይ ከዓ ከም ቀፃልነት ናይ ሂወት ስለዝኾነ ከምኡ ክትሓትት ንቡር ይታጓል እቲ ወዲ ግን ነዚ ክህብ ኣብ ከምዚ ነገር ጥልቕ ዝበለ ሂወት ንክቕፅል ኣብዚ ሕጂ ቅሩብነት ከይህልዎ ይኽእል እሞ በዚ እውን ምፍልላይ ናብ ካልእ ምጥማት ምናልባት ምሳኺ ብትኻ ኣቢሉ ንክኸይድ ትብዓክስን ስለ ዝኽእል ናብ ካልእ ምጥማት ክጅምር ይኽእል ወይ ድማ ካባኺ ከይዱ በይኑ ክኸውን ስለ ዘይደሊ ናብ ካልእ ክኸይድ ክግደድ ወይ ከዓ ክመርፅ ይኽእል እዩ difference in priorities in life እዚ ድማ እንታይ ብልዎ ፍልልያት ኣብ ቀዳምነታት ኣብ ሂወትና ማለት እዩ እዚ ንኣብነት ካብቲ መጀመርያ ኣብቲ ፍቕራዊ ሂወት ድዩ ኣብ ሂወት ክንኣቱ ከለና ክንዛተየሎምን ክንረዳዳኣሎምን ዘለና ነገራት እዮም ኣነ ከምኡ እየ ዝመርፅ ምክንያቱ ቀዳምነታትካ ብንፁር ምስታ መፃምድትኻ ምስቲ መፃምድትኺ ክትዘራረበሉ ኣለካ ውላድ ንመዓስ እዩ እቲ ፕላን ዝግበር መርዓ ንመዓስ እዩ ፕላን ዝግበር መዓስማ ከመይ ዝኾነ ሂወት ክህልወኩም ኣቐዲምካ ዲስካስ ክገብረሉ ይግባእ ከም መትሓዚ ኢልካ ዝግበር ውሳነታት ወይ ስጉምትታት መብዛሕትኡ ግዜ ተመሊሶም እዮም ዝሃስዩኻ ንዓኻ ወይ ተገምጢሎም እዮም ንዓኻ ዝሃስዩኺ ስለዚ ብዙሕ ግዜ ገለ ካብቲ ዝሰምዖ እንተሎ ተሃዊኸ ኣትየ ተሃዊኸ ኮይነ ዝብል ዘረባታት ብዙሕ እየ ዝሰምዕ ስለዚ ምህዋኽ ኣየድልዮን እዩ ምስትውዓል እዩ ዘድልዮ maybe it's convenient for him now but if he is not ready to take the necessary steps forward ምናልባት እዚ ሕጂ ዘሎ ዓይነት ሂወት ምቹእ ክኸውን ይኽእል እዩ ንዑ ካብኡ ክቕፅል ናብ ካልእ ዓይነት ሂወት ክኣቱ እውን ምርጩ ከይከውን ይኽእል እዩ ስለዚ ናብቲ ኒየዋይ ሂወት ኣብ ሓዳር ክቕፅል
ወይ ካብ ምሳኺ ቀጻልና ዘሎ ህይወት ከይመርጾ ይኽእል እዩ ወይብሉና ማለት እዩ the fourth reason personal changes here comes the serious stuff ሕጂ እቲ ኣገዳሲ ዝኾነ ወይ ከዓ ፅንኩር ዝኾነ ነገራት እሞኸ ኣብ ህይወት ዘጋጥም ነገራት ይመጽእ ኣሎ ሓደ personal change ሰባት ይቕየሩ እዮም ተቐይሩ ዝብል ዘረባ ይሰምዐ ተቐይራ yes ሰባት ይቕየሩ እዮም ስለዚ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ዘጋጥም ፀገም ክኸውን ይኽእል people do change we got school we get jobs evolve in our careers develop new interests become different and better people ሰባት ኣብ ህይወቶም ብትምህርቲ ብደረጃ ዕቤት ኣብ ስርሖም ኣብ ጉዕዞ ህይወቶም ከምኡውን ድሌታቶምን ባህግታቶምን ክልወጥ ይኽእል እዩ ሰባት ከዓብዩ ክልወጡ ከለዉ ድሌታቶምን ቀዳምነታቶምን እውን ክልወጡ ዝከኣል እዩ እዚ ድማ ናይ ዝኾነ ይኹን ሰብ ፀገም ኣይኮነን if two people have been perfect for each other at one point that doesn't mean they will continue to be perfect forever ያ ምናልባት ተሰንብት ነገር እያ ግን ምስትውዓል ድማ ተሓትት ነገር እያ ሰባት ኣብ ሓደ ነጥቢ ኣዝዮም ፅቡቕ ዝኾነ ምርዳእ ዘለዎም ፐርፌክት ንሓትዶም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እዚ ሕጂ ዘለኻዮ ፐርፌክት ግን ድሕሪ 5 ዓመት ድሕሪ 10 ዓመት እውን ፐርፌክት ኮይንካ ክትቅፅል ኢኻ ማለት ኣይኮነን ጋራንቲ የብሉን ስለዚ ብዝተኻለ መጠን እቲ ሓደ ሰብ እንድሕሪ ዓብዩ እቲ ሓደ ሰብ ግን ጠጠው እንድሕሪ ኢሉ ክፈላለዩ ይኽእሉ እዮም ክልቲኦም ብሓደ ይዓብዩ እንተለዉ there is a better chance ብሓደ ንክኾኑ እቲ ሓደ ዓብዩ እቲ ሓደ ግን ስታክ ዝገበረ እንተኮይኑ ዘይቀፀለ ኣብቲ ዘለዎ ደረጃ ሂወት ጥራይ ጠጠው እንድሕሪ ኢሉ ኣሎ there will be a risk ምክንያቱ እቲ ዝዓቢ ዘሎ ካልእ ነገራት ኣብ ሂወት ክደሊ ይኽእል እዩ በንፃሩ እቲ ኣብ ሓደ ቦታ ዘሎ እቲ ናይ ቀደም ነገራት ወይ ካልእ ነገራት ክምነዩ ትጋፍ እናገፍሐ ክኸይድ እዩ ፍልልይ ድማ ዘይተርፍ ይኸውን ማለት እዩ it is not the husband or wife's fault እዚ ድማ ናይ ሰብኣይ ይኹን ናይ ሰበይቲ fault ወይ ፀገም ኣይኮን yes partly it is a fault ምክንያቱ እቲ change ከጋጥም ከሎ ንሕና እውን progress communication ክህልወና ይግባእ ነይሩ ግን ሰባት እንድሕሪ ዝተፈላለየ ዕቤት ከምፁ ክኢሎም ፍልልያት ናይ ግድን ክመፅእ if one person starts to feel different and want something else they cannot help it but feel that their partner is holding them back እዚ ሓደ ሰብ ንዓበየ ደረጁና ንዓለ ምስ ከደ ኣብ ገለ ደረጃ ካልእ ነገራት ክደሊ ካልእ ነገራት ክምነዩ እቲ ናይ ቀደም ሰብ ዝህቦ ዘሎ ድማ ኣጋበት ከይፈጥረሉ ስለዝኽእል and I am talking from experience ኣብ ናተይ ተመክሮ ሂወት እውን ዝረኣኽቦ እዩ ኣብ ገለ ነጥቢ ንስኻ ንላዕሊ ገፅካ እናኸድካ ካልእ ነገራት ኢኻ ትደሊ ስለዚ there's always a risk እቲ ዘሎ ሂወትካ ማዕረ ማዕረ ክዓቢ ተዘይክኢሉ ኣብ ገለ ምዝንባዕ ይፍጠር እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኮሚኒኬሽን የድልዮ ምርዳእ ምዝርራብ ከምኡ ድማ ክልቴኻ ባላንስ ዝኾነ ዕቤት ክትገብር ለውጢ ክትገብር ፅቡቅ ኮይኑ ይስምዓኒ ሓምሸይቲ one of the really tough ones no longer adding value እቲ ሰብ እታ ሰብ ኣብ ሂወትካ ኣበርክቶ ኣብ ዘይህልወላ ግዜ እዚ all relationships are meant to add value in our lives if it is whether it is in the form of companionship love business or something else ስለዚ ኩሉ ርክባት ንገብሮ ወይ ዝምድናታት ንገብሮ ገለ ነገር ለውጥ ኣብ ሂወትና ዕቤት ሓገዝ ክገብረልና ናይ ግድን እዩ ዝኾነ ይኹን ኣበርክቶ ዘይገብረልና እንተኮይኑ ትርክብ ዘለና ምማቱ ይተርፍን እዩ ምክንያቱ ዝኾነ ኣበርክቶ ዘይገብረልካ እንታይ ዝገብረካ ይደቁሰካ ኣሎ ማለት እዩ because life should be something building up ስለዚ ዝኾነ ነገር ስቴፕ ኣብ ሂወትካ ወስኽ ክባካ ክኽእል ኣሎ እምበር ንታሕቲ ዝደቁሰካ ንዝደሊ ሰብ ውሑድ እዩ a relationship is over when it is no longer adding value to our life but sucking value from it ሓደ ርክብ ወይ ሓደ ሂወት ወይ ሓደ ዝምድና ፍቅሪ ይኹን ሓዳር ኣጥቅዕዩ ኣብዚያ ነጥቢ እዚኣ ምስ በፅሐ እሳ ድማ እንታይ እያ ዝኾነ ይኹን ክብሪ ወይ ዋጋ ዘይምፅእ ወይ ከዓ ዝኾነ ይኹን ኣበርክቶ ኣብ ሂወት ናይ ሓደ ሰብ ኣብ ዘይህልወሉ ግዜ እንታይ ማለት እዩ ገዲፍዎ እንተኸደ እውን ዝጎድሎ ነገር የብሉን ዝጎድላ ነገር የብላን ስለዚ ኩሉ ግዜ we need to add value to the people around us ንሰባት ነቶም ኣብ ዙርያና ዘለዉ ገለ ነገር ክብሪ ገለ ነገር ከነበርክት ክንክእል ኣለና ኣብ ሓጎሶም ኣብ ስርሖም ኣብ ናብርኦም ኣበርክቶ ክህልወና ክኽእል ኣሎ if we have no value then why should they have us in their life
value زين قبروي زخون أبركتو زيبلنا سلم تايما بيوتهم كحزونا مو كعليونا كنعانا أنت اليوميو زغلهم. You see this when the sex is rare. نعبنت ما عاش يزقات نعبنت تصوت هوركب إنه وحدا ناتفن خيط كله بأسي زي تعرف ناخوني مسحاب مقريجاو بتدقاقا مخجبر كله hey their habits لمدتات نايتهم سبات كسلا كخلو or feeling annoyed بتزقبرو نقرات دما كسلا كخلون كسلشوا كخلون درو value adding up سب ناقودلي متيلو مالتيو زدما حدا أنفت نابتي مفللاي قطو إيو مالتيو she's mean to him يعني ما هر زيد reward he is mean to her كاكوني غل تاي زدما نستان تودي فلنا ودات لنرد لنا بتعمل تودي تدخمون توادقون تناقصون تقولون دارقينا مالتيو باكال كوني غل سمعتاون كوني غل زي This happens if she puts him down to gain control. كل جزء نوع الداخمة كتقواص أصورة فتن قال ندهر خوينا وينسخهم زجبر تخوينه. If she's playing games in an effort to manipulate him كل جزء بجيمز تفعل عليه جيمات نتصاعدت كتقواص أورون كتدناغرون كتتعللون فتن ندهر خوينا وين قمت الوا. It's always the other way around. تودخهم زجبر تخوينون. It's exactly the same path. If she is taking advantage of him كمون كل جزء تبلت قلون تتكملون then it is obvious that she doesn't like him or respect his feeling. بس كل جزء نتقمن نتقمو زي تتمتعينا مالتيو قبل عليو فتوتن فقرن أخبروتن كم زي باللايو زين فت كم لما بنصار مالتيو. You treat your partner poorly if you're blaming your partner for issues that are actually caused by you. كل جزء نحنا أوشتنا حماق نجرويكا سنفنا انتلنا خوينو نتزلنا قدلت أبطوم مسامتنا نوعهم كنقفهم بقوم كم زمت أجرنا مغربون حدا كابت بحري ناي كم زعينة سبيو يبلونا كيلاتات سلزياون أستوعينا كنت متى يتحسس. أنا مود أتدما lack of care for him زي ما قداس نتا أكن نوعو نابكالوت مزخون. A key factor for living a relationship is feeling unvalued and neglected. You're not a priority anymore. حدا كابتك عندنا حدا هيوت كتقط فزجددك أبتي زلخايو فراوي وجه حدار ديو زي قدس نسخة كبرنات كام زي حلو كم دما نعخا خول كبرن خول بوتان neglection ويكا من تاج زر أنت خوينو ويدما أبتي وت قدامنات مزهي لوكا then it's naturally تسب قدامنات أبزهبو كناد مالتي. All she thinks might be her family and feels he has no space in her life. زيجي أبكر قلدك رسيوز الرأيو كل حسابان ونان بزعبا سدرا بيتا تراي تخوينو بزعبو زخوون بوتان تزيب الله clearly كال سب جزيان بوتان كتبو مسجمرت بوتا يبلا نسا مالتيو شعو واي يكونن سلازي بزعبا سدرا بزعبا حواتا بزعبا أدي أنا بوان تراي لخوينو حسابا then clearly تودي نسو مسجزيه من البعض أبتم الجمريا كي نورمال غير خوزخلي مسجزيه كن وي أبتهيوت كله كبدل كفتنيو ويدما أب كنتهيوت أنتين وانا بحالك خيديو resentment بحال كابزيز مزك إمتان بقالن كابزيز مزك معناته بتدقى عمسلو تقبرو ويورايلو كبدلا كفتنغل ويدما قديف وانا بحالك خيد خل she doesn't think of him سازي أخول جزياي تبن نزبل منفسها له مالتي. You don't have to be everything to your partner, but a sense of support, love, and understanding is key. Of course, كل نجار كتكونه نتيمة عمتها أيقونة نزارب زلنا. جن كل جزء حجز فقري مردع كله أجداسي يخون مالتي. لذي زين شو أتزرعناين أستوعينا نتريناين كفرس نحدار كاب مفراسن هيوتنا كم بلشاون كتحنانا يخلاين كن عريان كبتي كونان بأجوجن جزيا مسوى سدا نقصقناون كبيت سلازخون مالتي. سلازي إذا تمرتزيا نقل بزح استحاتت كوب قلي بحباركم لسو إيه قريبايا انت فتيهما ناتكم فيدباك تبولا من نال بعد نسخون تفلتو وتوسخ نقرتلو أفتحت غص بيكمي أب شجر نزلو سبات جن كحجز سلازخل من هالبعد شير تقبر كون حما غايكون النابلكو نايلو مارستي أبزك زازمي أبكالك ساب من الرخب دحن كوني بلكم سستنايو. تشاو.